Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ha kawai na kijingja ka ba kampala ka ba juda kamyo ngokwan kalaja hamokruan ha ka ba ki doktor ki lala ban sei ya ka ngap dok ha lani ka kenja snap dok ha ka ba ka ba tap ya ka ngap ka ba sakut harendang jong we samla ka jinghe jong kani ka ngap dok ha ka long kum ba ar inchi e usamla ublakum ngut ya kani ka ngap dok ha de usamla golden star khars imyong ubanak shnong jakram ulakum ngut ya kani ka ngap dok ha ka por bu udang bamja hanrei unang perkhat ba udah usya kum tahu langgut dah jateli uladi dah bat ulah persyang bun kibut kilan henry kami setia kum tahu lalai ban pak pet no civil hospital makorwan habala poi civil hospital uhap ban syak sumar hau doktor uba puit beriau doktor Daniel Suting doktor Suting uloong bakani ke jingja kaba ulap menta ke dekasian ke beringkong kaba umpat julap menu menuru kum tahu ki doktor ki nurse jong kani hospital kila trish tom ban sumar ya uni usamla bat habakhat do kila yo ban sei ya kani ka ngap dok ha tung nya ngap ya kajing keren jongi bat doktor kumju ru bat ni usamla ini dengan opini Siap. Klik dok ha ni klik dok ha. Orangnya oleh korong, pergi di kuai di por sajam menit deh, long menit lah saja long. Teh por ngapam jang sakari deh tuh anci kajar, jadi nang nelar nih, nih perang deh ngomong, tiki ong ketemu lo hai bom nak kajar telai yo, percang bom nak kajar telai yo kono motor dan mau cerai, sama perang barang mau cerai. Itu tidak percaya di arah di kursi isi di kursi isi beri ki om sistem mar di arah ini aja no kita bak lecir gila lagi ki lecir komen muncul di mai neng anu keluar di on di tengah pada dam sekali kan saya ngah kinsting ngah kok ulam sih di ngah kam ere nah ne ngah cha mai chung ngah percang bom jang tai lạ tai un ya kita chi karbu là chịu các bạn kemudian ngawan nen seble kemudian wa này của doktor tes lihat ki omang percangkan pula nah kau ki ong lada cilari pasor ki ong tan kong kemudian ki ong apjina tes chuan la tes etik la perung na kamera po lap ta chi di ki ong pidam men kam tes pan stam pio jori pertal la kalong bencin cien haban sen chi ong pio tan mula mà bên nó con này là sống cái chuyện này kan nggak sulit dikira ngomong kisah nyiap pokoknya tengah cu tengah cu kan betul karena kita tarik tokan pula kan dia daripada hadir ti kemudian lele kemudian por kila ayam cati kemudian enter so tim ani karena bukan first time dia orang ngam orang enosnya ucap tidak itu ada wanti lah cati ayah kalau kita dia tuan kan karena biji sendiri kemudian asal buka alat lah ada kayak bro dikilap penji ngau nih tapi mau mati gitu tapi penji macam makan det sama nih hari karena tapi macam kubah tapi orang ngaman bam macam sakare lah kalau bodoh rasa kok selalu bersih kan kayak cuma ada kubli cai doktor no lagi kila tristom tengah tadi yang gila nih udah kelar sore yang anak kecil no kendong aneh penjar makabi sore yang makan iman apa jata yang lut yang kalau pun kita tentang nih pun mungkin ini kalau kau sawi yang percaya nggak bro mar nanti kalau cibru ci hospital kami cibat itu macamnya kalau kita ci yang kita mau ibu yang macam cibor kilau kasor yang kita mau dah jai mau dibon tengah ci atau tin membehan itu buat suca dapat diri asor mau ngadilatan mau akan baca dia asor tengah cak dia nggak masa dia asor lah teh andre pada kulat nggak itu macam deh kada dia nih deh kalau mai sistem jurulot ketat ini soal yang kembali dokter baru staff kemudian lelek bahasan tengah dah semar bah lagu ingwah neo
là chụp đi chia ra ngào ai gặp một con và theo ngàn nó semua itu dari siapa itu pinang tre hoka kam pi tre pinang laban ID semua ci pajak buat ni kam kadang kita datang siang tu piu boleh kerkui cung sem pi baru ni arab pi baru pinang tre nak setelah pinang lain kam apa itu kendiat bah hagas ni boleh idoni wei ramba iwan nak ranikor ide na jakrem tambah tre ranikor terai tinggi pak ranikor ki amba dalam sakut karena si yang dokha hanya po tangmoy no da parang di ong isofagas tanarani kor kena asuban sumar itu pak no ani hanya terlapo hanya pada itu ibrahim ong adus itu dia nilai ong ya kata si yang dokha tamadu simplai kemuan kan di mahadu simplai lam bamjar kena asu ta ini tingin don titi ngadang don titira ki phone apa emergency ki ong magadon kong ta case tangi ayu ni pa sakno adalah pasak pada ni selek endoskopi. Bila endoskopi tangi salap eu tau sien dokha hameu tangwet mat pedang macam tangwet usakut be tu. Teman saya bila endoskopi tangi padon tiar tangi ni batai tu numpang ni sarak bagi kisah jaga poit kan telah rasa jaga poit pada ni sai gitu di dawai kena tiak mah ki general anesthesia tangi selek pada gitu di pergi kuat kita di rigid esophagoskop lana rigid endoskop tada ketu pada ni sepet hantu ni sayok kan sayo tu dia kan tu sia dokha tu dia sia yang klik dokha ta tu sia ni saula o kham hai ta ngin ni rok ngin tu ko nai tu nompang yok moi dia tu sia mo klam tu ado sakut ta yang mentah inompang ila stable hi long ila isa ne mentah ila stable ila stang bam la stang dari X-ray bangila ro mentah kala biang ke dalam dani ai mentah tinginang patsa biang sa sisi in sampai la sai ka no dan nakaliang jumi ke kubur ke bangi menai ke dewa kumi kini case mo kumi kini jing stong mensuan lagi dan nang ni set pa sa selong yo mentah pada ila stang bam dak ne kan long ya ke bangila ma lek ne ila dak ne jaka ban kibre bin selong sujen jarai ke bai beli ke bai sini mo long lagi don kiki sebab gitu pila long wan chua na mo jaga tangila min la tangimla min pas selong ya manta kita endoskopi bangila le kadai nila le tangino esophagus kana atau tangmut no seduk sport kepo tingi pada namar kan 4 kot kata endoskopi bangida tangila ekran hi pada MS maki mairu ila ai ka jingpa ka langila ai jingtip sport DHS sport state tambah hadu menta ni padio kan ngadu itu MS bari mansuar ila ekran sepangane nama lano inyo tai kata mala ngtip dah ke barang duna menta kata gawe ga endoskopi mesin no endoskopi mesin sebut dah ko ale kini case jongga ko lane kini snirba ngin kam ke endoskopi mesin ban lap so gi jingstong te menta ya tu ngin padan menta ni duna kini laparoskopi mesin tu di duna lang tun basu bagi poit yo kesang seselang menta gila beda laparoskopi lane ko kata kihol lane ki ong sene ki ong ge sudril kesang dan ketu hangin padan tiok sang ni poit hangna tambah ngin ang support baik lang ngin padan menta mesin kata kadai baar menta ki ke anestesia mesin ro lang menta ngin dan tanggawai no tersebut lara kuna kasih untuk tu tingin padan don kan sagawai ban backup ya betul kita juga major kita dona jadi kue lagi dan ini berikutnya major case lang manyau tambah lapon ni nang maring sedang puit hanya po operation theater lah jendap sistem kita mensua perbakan padan operation theater tinggi puit kini berit kisis ke itu tinggi lah po emergency mentap dan aduk bakal iya ke operation theater aduk nai November sedang puit perbakan sedang puit itu pak jerim dan aduk tu po aduk mentang gila iya ki itu kini di appendix santa ngi la ada puit kini di perforation jong appendix na perforation jong sikam anta ngi la puit kini di kenja tumor jong breast area la puit hana te pasang ro nang puit ang jan kana anta gini di ovarian cyst anta kana nang jan ro ngi lang puit itu gi nyo to TB jong gini snir ba te kila bon hi ban nyau tam la sholong roughly gede kita case ni te itu kesini double endoskopi tang le manga te rekat ke tim jongi ENT surgeon jongi Dr. S Manas
but i anestetis mi Dr. P Wankar tingi berok lanjut ni ya le lang itu case kan nang kim dan mentahnya tambah mungkin di tim sini but ki OT tim berok kawai kita ngi staff nurse kita ngi OT technician hab ai le lang berok ke kredit kan data yang amroi kita tangi ki berok lain yang ki berok but ya ki hospital berok kawai